čitav život prati jedna velika misterija. Jedno od svih stvari koje sam u životu radio, ostalo me samo jedno pitanje neriješeno. Bio sam na puno različitih planeta, obišao sam sve i svašta, nagledao se svega, ali jedno pitanje mi je uvijek ostalo neodgovoreno. A to pitanje je, zašto djevojčice imaju guzu na prijedu? Zašto ne imaju pišu? Zašto one uopšte imaju dvije guze? Ja sam se recimo tako raspravljao s majkom, sa sestrom, pitao sam drugarice u školi, djevojčice, sve sam ispitivo, zašto vi nemate pišu? Zašto imate dvije guze? Nikad mi niko nije htio odgovoriti. I djevojku kad sam pitao, ona rekla da ona ne zna. Kao ono, ne zna. Čuj, ne zna, znaju. One ne žele to nama da kažu, to je jedna velika misterija koju danas nikad nisam odgovorio. Recimo, jednom su mi davno ispričali da kao one odatle krvari. Jednom sam pitao Dajđa, zašto djevojčice nemaju pišu, imaju dvije guze. On je meni bio rekao da je to kao futrolica za pišu. Ja sam automatski povratio i nisam to prihvatio kao odgovor. Niko mi nije do sad odgovorio to. Molim vas, ako iko zna, nek mi odgovori, a ja se potrudit, mislim otići malo do Fortress of Solitude, gore imam jednu veliku zbirku znanja, enciklopedija, znači tu je svo moguće znanje svijeta, ali ne vjerujem da će ja tamo naći odgovor. Ne vjerujem. Ha? Šta? Čuj, kletovi se mala piše, djevojčice zapravo imaju piše, moja mala je neviziva. Ne prihvaćam ja to odgojerance, ne prihvaćam, nećete vi mene zajebavati, znam ja šta vi radite. Zašto imaju dvije guze?